mbere kiri Nteto itu kubanganiritie. Antu mathatu kuragwa utuku igoro nyuma ya ndoa cia kimiriga athirurujine Gembe Central. Kiama kia ithurano na mibaka ya IEBC kwanira ntuku ya kithurano kinini kia siasa cia UDA na NOPEU kirigagirwa kurura. Muntu kubebwa embu akirikanaga ni umwe wa maria makwira antu na kubunja nyumba cia antu. Twakuretera gicunci kia muthia gia tuthoko twa baita. Tukembiria uguoya nutambite athirurujine nyuma ya ntu kuragwa kirindoa gatagati ka nduri joshiri mubakani wa Gembe Central na Gembe North. Ndoa ino iria yirambirie mathaa imwe cia utuku iraumanirie na murimi umwe wa ntere cia ntukai Gembe Central kurenga njara mwekari umwe wa Mpeketoni akiugaga narithite mugundani wawe. Ekari karire niratumire antu mandugu cia muntu uyu wa county Isiolo kubidukira ntura eno ya ntukai na kuraga antu mathatu utuku uyu. Na ni karikari tigite akari na uguoya umunene na nkinyaga utuma ciana cia ntukai na Mpeketoni marimone kuthie skuru kirako kia omunde Nicholas Chabari katariri nkuruki. Na kumania no guaya bura anto baragire kumania na mbithukiro yotugo nara anto bathatu baroragirwe entora ya ntukai ende kirinde ikinene gia akariba ntukai bojorete kambi ya polisi ya ntukai nonto bakumakira otoro obwao wa mwana kambi ya Mpeketoni na bobonthe bakimakagira otoro obwao tuko batithukite nonto ba muntu ratemerwe arithitie miunda Mukoro kwa raumurira u mathaya ba kumiwagate akauria mira wita kuria mira na rethire antu bau kenine baro mwenga na kenda bamurwame bagendro mumunta no kumiria ara ochumiria no belenge kona antu batena waya ira ara ichumiria na ruroro kwaruka wisome na roira barenga no arukete na roira mutamara na kibanga mongo arito bongo ibanire bemeshie ano kuona kuina antu kambeni ana tutena sibitari ato masuka yo kena to eta yo mawa kana kukaso ukario teno tethe kono mboga kinyithe sibitari karere kithakene oinda aromba burutu olelwe nonto inya bato tore ya Kenya akumania na ekareka ari uri otugu atongeria bokaria kuma antere che Gembe North wamwe na Gembe Central batongoretwe ne bandi DCC ibantere nuchechere ibakinyete entere ino adulali leo kesho tutakuwa na wao wote ndio wananchi wa pande hii na pande ya Mpeketoni waweze kuendelea na maisha yao bila kuwa threatened na anybody. Hiyo tunawaashua nyinyi wote. Hawana bahati, wote tutawapata na hawa ndio watatuongoza kupata yule. Kwa sababu tukipata yule itakuwa rahisi sasa na sisi kuweza kubageni na pande ile ingine kuambia haya tumeshika yule alikata kijana yenu mkono na sisi tunataka mtupatie wale waliua watoto wetu. Patrols tutakuwa tukiweka kuanzia leo tukusaidiana na upande ya Gembe North. So msiwe na wasiwasi, kuanzia leo tutaweka maofficers mpaka hii maneno itulie. Tuko hapa kushirikiana na nyinyi na kuwapatia security ya kutosha ili mkuwe na maendeleo na mafanikio kwa maisha yenu. Enone kambe ya ntukai arere Gembe Central na ara anto bathatu batere otoro oboku mani na mbithukiro ya ntugo yegoro otugo na mwanka athaino anto bainge bathiorokite kambe no nonto bagocheria okaria abwao nonto bakumakira otoro bo na ara antorani no amwe na ogwa tongeria abokaria bakuwatanira na anto bantere cia Gembe North wamwe na bai Gembe Central gutigira akari ibantere ino ibakuona okaria abakubagana kuma ntukai Peton class Chabari.
Nkindano inene ni ciregiritwo wandini ya Kiagu gwa kagita ka mieri 2.5 icite nyuma ya IEBC kwanira kithurano kinini kia wandi ino kiria ikaruthika tariki 14 mweri wa 10. Kiama kia UDA kia kiama kia munini wa Rais William Ruto gikethirwa ikigeria kuona kethirwa ni kigwete wega nthi ntere-inu cia Miru, nakio kiama kia mubunge wa Yera Mpurobori ari kiombete kwithirwa gikianira muruiri wa kio gikethirwa giceria giti kia mbere bururu giti giki yatigirwo gitina muntu nyuma ya gikuo kia MCA wa Kuyunis Karegi gukua mweri muthiru kumania na murimu wa nyimba. Murithi Gregory na Nteto. Tayari rwangi rwa kurungamira ithurano na mianka nthiguru ni IEBC irikitie gutumira ithurano binini bia wandi ya Kiagu birani tariki 14 mweri wa 10. Ntangurutani ya kwambira kampeni ni ambiritie rirere kuonekana ikethirwa rinthirano katikati ka biama na kuthimana kathari katikati ka atongire bane na Jamiru na Kenya yonthe. Kia mbere ni kiama kia Nopeo kira mujimbo Yera Mpurobori ethiritwo akiringira ndebe na gitumiritie mwenda nchamba ari mururi gite na tigiti ya Nopeo. Nkurukini andene ba kiama kia PNU na thingati banda mu ba CSP tamunya ura na rubaru alira ingwa PNU baraba ugete PNU eterongika muntu ende kagwata mbaru kiama kia Nopeo batu turarikirie kugwatanira utongeria bwa kiama kia Party of National Unity PNU na utongeria bwa kiama kia National Ordinary People's Empowerment Union aka Nopeo na biama bingi bira friendly like Jubilee dena Meru twauga tukwenda kurungika candidate umwe na candidate yo we have settled for mwenda nchamba ojo uriaja kiri waziri munya na atongeria bonde na memba bakiama gia PNU Mheshimiwa Mpuru kiama gia Nopeu na memba bonde na kinyacho ore betu nteburi ngandi ngachiomia ngaria na nto betu bakiagu utuko na muthenya na imbije bakathikira manifesto ekwa na nto bakiagu imbije bakampa kanya kagutongeria mieri iri tigere kiri itina mbere bwangu gicia Kiagu kumba gukujira Nteto iji nincwene na mukaririgiti wa kiama kia PNU ya Jamiru Paul Karia uria ugite guti ngwataniro bari na kiama no kiri kuna no mwanka PNU ikarungika muntu kuromba giti Kiagu. What we are doing is we are finalizing our own internal processes. But yes, we are going to run internal processes to select candidate. Kwa we are running. So PNU ikarungika muntu Kiagu. PNU ikarungika muntu Kiagu. Kwa at the correct time we are going to disclose who is running. Barathi ingero ironero ne kiama kia UDA kiria kuringana na Elias Kiremi murungamiri wa mitaratara ya kiama giki Mente Central augite kiri na thingati baingi baraba kwenda tigiti ya kiama giki akiuga ari na magiki nikyo kiama kiri na nkuru Kiagu twina aspirants 18 baraba rungi Kiagu na kuma kiri aspirants 18 13 bonthema barenda kurungama na kiama kia UDA na tabu kwira kiama kia UDA ikyo Kiagu anto ibatige kwa erua registered voters bonthe ba Kiagu ni 11,000 na kire 11,000 UDA ni registered voters na arua ngiri 8 by tariki 4 requirements iria cia kuthithia form application egweta nominations tafadhali chithithieni ni kenda tugeta for free and fair nominations. Biama bingi bierigiri kurungika muntu ni kiama kia maendeleo chap kirore wari MC wa guntu guku mututi Kuyunis Karegi arungami nakio gutina ukwoja ba kiama kia Meru Arabi gikarungika muntu guntu guku sarese uthuranira mwandiki wa kamiti ya UDA ya Jamiru auga nthirano ya Kiagu ikethira ria kuthimana urito bwa biama Jamiru Nopeo ikigeria kuigwatira giti kia mbere mucii na ya UDA ikithima kethira ni egwatirite Meru ndene Meru county irite mass paper ituije kiama kiria kirindirungika muntu na ikethwa kina inya ikira turera go ikijite kia Meru na ituije gitirungika ine candidate na kiama gia PNU ituije thine ire ina kio kia rangos internal rangos batiomba kurungika muntu ndene Kiagu na kiama gia Peu utino kia thithia siasa kaire utino kia rungika muntu kaire akitina experience so tutikuona kire tisho kire bautwe angwashwe nama siasa ira itite kuringwa Kiagu itonekana Meru kairi na andu ibai tayarishe kuona siasa na kampeni ira itite kwambiria Kiagu antu betu ibaringe siasa etena irumi mtola wapingana na maendeleo ya Kiagu jaleti nchamba Nopeo nkiripotera Nteto Weru Thaa Ithatu Gregory.
Mandereva mabikibiki taunini ya Chuka ni matumite kamiti ya ukaria na mabisha maborishi taunini inu nikienda kuthiria wamba wa bikibiki uongerekete muno ntere-inu. One nyuma ya matisa kumakiri etide mama makiuga wamba wa bikibiki uongerekete na kinyagia mauma ukuragua ni amba o mama Samuel Gaishimana gutubachiu. Mianka ya ruarua athithia babodaboda bamuchi wa Chuka ibegitwe bagikurukira kinyamara ya kuiwa bikibiki chiago na bamwe ba athithia babukuragwa bagitunywa bikibiki inu. Nuntubura mianka ya agumbereni athithia baba baigagwa bakimeneria borichi bamuchi wa Chuka bakiugaga ati utiribu baigitwe bakibatethia kiriko bagaigira ukaria kuma thainu mukathie mwetwa mwandikithia na nenkugogu maratathi mau maigago au kwena muntu anegwa kwambatwa ni investigation au lagete muntu abikibiki muntu akaiwa thimu akathi kuthitanga kwa ndisi yaega kubinga kwa milango police station ikabingwa milango nikenda thimu ithie gucerua inde muntu akibikibirire aitwa antumetu guti muntu tuonete agitutethia na uchunguzi nuntu bwakwaga bakurutha kagita kangi ibaigitwe bagichwa utethio na njira ya kuririkira amba babu na kinya kagita kangi kurogithia amba babu amwe na ugu batagutetheka muntu rarorithirao atika umage maumago menda metenthi muntu rarorithirao atika elimanire Lakiolo Muthiende athithia baba ibambiritie ngwataniro na borichi bagituo gia Chuka arakuri na wirigiro bwa kuthiria wamba bobo kuringana na Amos Mawira uranwe munini wa mukaririgiti wa ikundi kia athithia babodaboda bagichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe ngwataniro eno igatethia anene gutigira ati iba kuruta wira yago batari na ugwaja twina wamba wa bikibiki na nituyetwo muno lakini tulonire njira yambiritie kuoneka na tuona nitugutethania muntu wa bikibiki na wewe na bikibiki ne menyerere nuntu bikibiki ne ikuiwa na reti iguru muno tayari bamoba athuganirwa ba wamba bobo ibaikiritwe mpeni araba kwirigirwa kurugurwa thitango ruarua tukasema lazima jambo hili tuweze kulimaliza na tukashirikiana na machairman tuliweza kupata mkora moja ambaye anahusika na kuiba bikibiki hapa zikiwa zinapeleka upande ule mwingine wa kaunti zingine. Kwa sasa tuko naye na tunaona ushirikiano namna hiyo utafanya Chuka yetu ama Tharaka Nithi County iwe na usalama mzuri. Ningecokeria thirikari yetu ngatho acwena twinayo Chuka town tukagwatanira ugu turagwatanire ni mwambo uyu na ugu tuthiete nikona tugatethania na tugatiga kuiwa bikibiki mawira na kuria mwingi batige kuragaga athuganirwa aba makarikata mama kenda batumikaga kumbura barabangi bagwatanagira nabo thikari ni cia tutethirie muthenya uyu ciambatire muntu wa mbere kwina untu twikarite twakira na tweciria te mwanka tungaragie muntu ambatwa kubibua ni wega ugu muntu uyu atabibirwe nuntu nacokire aumbura ungi na ungi na ungi iwirigirwo ati ngwataniro eno igachiara matunda kenda athithia baba bodaboda barutaga wira yago na thiri nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nteto ni chienge kiama kia ODM kiugite no kombe kia mwaka wa 2022 gukaro ngwataniro cia ciama akiaria mathiko ni county ni Machakos mwandiki munene wa kiama kiuto Edwin Sifuna na ugite mundu wa muno ni munini wa Rais William Ruto oria akuga na kubenia ayuthi na akenya muntu morongo megie gukiria uchumi ariuga atina thina na achore mao mangi manasa ba mambiri ngwataniro ciao na nkijagia kuga mota ODM ni makwaranira Jubilee ni kenda maruthe ngwataniro imwe na gwakinya igitaria ithurano magwatanire monde taburia gwekari mwaka wa 2022 ni kenda mashinda William Ruto. Kwa sababu ya safari ya kisiasa ilivyo, si mara ya kwanza tumesikia viongozi hao wakitoa kauli kama hizi ambazo wanatoa. Utakumbuka kwamba mwaka wa 2013 pia tuliambiwa kwa lugha kama hii ambayo inatumiwa kwamba hawatofanya kazi na sisi tena. Ninaamini mimi kwamba njia zetu zitapatana hapa mbele kwa sababu sisi tunaamini kwamba tuna adui mmoja peke yake. Adui yule ambaye anakuja kuwahadaa vijana wetu kwa kuwapa fedha hapa chini badala ya kuinua maisha yao kupitia zile sera ambazo serikali inaweka. Kwa hivyo sina tashwishi lolote.
alisema kwamba this is not a divorce, this is a renegotiation. And as ODM, we are very, very happy to get an opportunity to renegotiate the NASA deal, because that NASA deal was very, very oppressive on ODM. So we are very happy to renegotiate, because you cannot have 10 children and I have 2 children, but you want us to share the cow in the middle. Mimi ningeomba Kalonzo akae pale afanye kazi with like-minded personalities, tuunde serikali. Wakamba tumechoka kukaa nje ya serikali. Hii vita ya Wakamba saa yote ilianza wakati wa Ngei, Mulu Mutizia na akina Henry Muli. Ngei was the most powerful minister in Kenya. Yet he died a very poor person. Juu ya vita yake na Mulu Mutizia na wale wengine. Hakuna Mkamba sasa kwa serikalini. Ngei yako kwa shima kwa mchanga, lakini Mulu Mutizia na Wakamba wanahangaika. Saa ile tuna karibu tuingie kwa serikali, kuna jamaa mwingine pale amezoea kuuza Wakamba kama machungwa, anatembea anauliza mnataka kununua, niko na kikapu kimejaa. Sasa ameenda Hunda, tukakataa kumfuata huko, ameweza kutuchukia. Muthako mwentere ciaro irire warera na guchwa utethio na kuona kioto kiawe ni kiria akuga na guchumbura ni MCA wa Ntere inu twe mutuma Kalembe. Muthaka uyu aruga Kalembe urene wa muci wao na muburi te muguraria na nkinyagia kumumakiria utoro wawe ontoria akuga umanite nawe kuthama kambi yawe ya gisiasa na kuthi kambini ya muregani wawe. Bantoni bawe MCA uyu aruga ati muthaka uyu ni kagutumirwa ni asiasa aregani mawe kumubandira muntu mama mwira kirigia gato bechiu kibinya. Eriki Muthomi umwe wa mbeu mbithi kuma wandini ya rwiri rwa Ragisone Keburi na kurira kioto kiawe na thirikari gukari utoro bwawe buria kuwa buri ugwatine na bone kumanira na kira muthaka uju akuwa nko wawe ura ni MC wa rwiri rwa rera kumwithukira ntuku ya igoro na kumwa mporo ya katheti na nyanje na nguruki kumutishia utoro bwawe nyume ya kira muthaka uju akuwa ni akwambire kugwata mbaru muciaca ungi ugoro bareja gwakwa Kalembe areja gwakwa njagwetu no ntunde mwana mwaro ngina akweja nejera ntishia muno arandinga ukona ndingiritho na arambira uni no ambike ndene no ntuba kwithira ingo support mtunge na bati kwithira nkimweja kura tembere nkarija antu baome undigirwa buthuku muno no ntuba kweja kunditanja akanchitiria akambire nya akanthaikithia na akambitha ja mwenda mbijewe ndauga uni kambete cibitari nditugurikire uturo bwakwa na menyithia thirikari ugatega acha kwina umbi eje mbete ndaandikithia ora nticiete maisha kwa antu betu inkwenda bamenya uni nkeja kungaro nyi mtunge no Kalembe okethira mutumite eje baruga cha cibitari ira ndarikia kwandikirwa no ntu inkwigwa mutwe nkirewe mutwe na inkwigwa ritho riu riakwa ururu muno ndauga mpandikithie na mboni antu betu uti mutongeria umwega no ntukethi mutongeria umwega ati ura mwana omwaro ngina ndaigua mantu ja ndingithia nkorone muno bairia muyuthi mwenzetu akunyanyaswa twire ayuthire atutina akia kutha tutetaira into bietu jaroire rorera thai turiuga untu Kalembe gotuthuru mutongeria akiumumira kanini Kalembe na kumenya mutongeria una arabatere kwa na naratibatere kwaria turi ayuthi batu twina guibatu tukamenya tukaithurira na ibatu tukamenya mutongeria twathura muthaka uyu urokuwa tayari na ringite report kire mabitha ba ukaria ariwa na ndi utoro bwawe buri ugwati na jonto na mbirite kwa imakania ni MCA uyu kiromba thirikari gukurukira ndongi mwanya gutonyera na gukari utoro bwawe nkuromba thirikari Kenya ethikire muntu mwithe sana no ntunturumie twa oni ni rojo ayuthi kinya rendo je cieta kuthithwa na aria ayuthi bo beta kuthithia te akurukwo kura muyuthi mwe kwonjia ruire ko inkuoramba thirikari etegere antu bara bo cietiria antu konchieteria mbira nkaura ja mwenda mbijewe na onde mtu o mwithe yang sana ja imakosa manene mono kumbira nkaura ja mwenda mbijewe kwa uoni nyankona atia Kalembe no ustakiwa na orwe kiuria kiu tukiaranire na njira ya mwanya na MCA Peter Mutuma Kalembe ura ni MCA uro kuwetaniro na ikariri na iteterete na kuga atiringithitie muthaka uyu kinya nini ndiga gutumirwa ni mwana siasa ungi nikenda kumuthukireria itwa na inja ndetete na inya no ngina no abatetu kwa toka mwana una ahurirwe na inja bi muthaka uyu ntuo na wende kwa kuonanya na oringi aida kuruira nyanja na tutonginya gutongo nya karo so inyoka kwa atia binto wengi nawe
kama tara gweta kemo ka yeto onto wengine nke reportera Weru TV kuma famu ruide rwa ragisona kebori mbitama wera kerigia Katono kebanini utikadhino akone nguchoka na Nteto Nkoroki. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects Turiongere Weru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto Nkoroki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Hey, akuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuya trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Spring, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardware, Meru Makutano opposite Kenya Power, Weru Town, tuko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu akupale kwa kona, mutampea lefti. Wewe, bibi, na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa muhindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Enjoy the best family entertainment on StarTimes Classic or Smart Bouquet. Oh yes. Premium channels added to give you a complete family TV experience at no extra cost. Novella E+, Nickelodeon, Fox, World Football, Bet King Premier League, and Nat Geo Wild. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days or Smart Bouquet for only $999 for 30 days. Are you on Nyota? Enjoy na channel Sita Zaidi when you pay for more than 1 month on Nyota Bouquet. Kama ni bei, ni StarTimes. Araino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira ni tuguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjia kia 25 kia mbecho ciaku ni tuguthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi Kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto Nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto.
Horingi kugwate ugeni tukithina mbere nuntu wobatu wa gwichwiragia kuria magita kwa magita tuthoko tunini nitumagira mataunini o ni untu kuma withire na nyuma ni thoko ino ni nene baga na tauni ya Mutindo kuri na tuthoko miena ya barabara na ni omuntu wakienda kwinukia mutu kwawe muchi ni ndiunganite na tuthoko tutu na kuringana na utwiri wakwa nitaka thirikari itikiritie tuthoko tutu na ona ni maribaga ugwati na une kwithirwa ate thoko iri mubango ni wa tauni na ni iri ugwati ni wakumomorwa ende yonthe iki ni gicunci kia muthia kia rugono rwa mwanya tuthoko twa baita chietu iria nene na irio tega planine ukachiona ni thoko mugutano watega nyage plan mako ile ki master plan ni nkinyete obicini ya murungamiri wa municipal Meru Mbabu Muguna uria ukuga u iguru ria biashara ino mtu gushwa mugate mutindwa ituga mtu nashwe mugate nare gwitikiritwe tutitikananya na mtu kujambirio tandika into bia ware akenda kwa within municipality irio thoko chumaira na chikedrwa chi temporary. For example, ugeta mugutano omenduka wo opposite ya terrace kwina thoko ijatha inyanya thoko eri temporary tutiumba kuga wa michwa plan in account wona eri thoko bare are nontu itwa bathamirie tugiaka thoko eri anene imenje thoko eri itite kujura ne kujura in 3 months bonde bagachoka thoko nendene na uburibo biashara mani methagirwa mebangite wega na makionanagia mena rujuru wao obantuni baba itwa register na groups ira cia bangirwe ni municipal board turero tuthithie ikundi ya CBO kenda tumbo tetheka kiri mantune ya thirikari na itwa banganirie twathithia gikundi twethera twina chairman secretary na treasurer na twethera twina committee na members betu by compiled bonde kuma gate ya Otonya stage na wita makandara mwanka nyuma stage sorry nyuma stage to remember almost 500 na ituina mipango mingi kinya ya kuongera tumba kwitha tune kundi kinene nikenda tumba fulfill our objective ino ntune wira otwire kumatoria na mebuko yao itikunyara imponete otethio muno kuma ria ndambiririe ngugi impombete kuthomithia na bakwa na impombete kuongera biashara na ithithetie mantu ja maingi ki family yakwa kiuria gikinene na uguo ya umunene uri ntuku iria thoko kerikana ni iria iri mathabuni akigwitikirika emakathiku kana iwanja ino ituike ni gutumika untuni ungi a lot of business na ibaita biashara na bakona mugate makandara nyayo ni za temporary markets ni kuga dia on the service lane kana ka barabara kau na bario ende tuberete ibendi bati kuingira ngari kana ura kumba guka mwanki ngare mwanki kombo kuruka utongerie bantu bara ibaije boya kama no bati buikuinga njira ngari buikweja na igakurukana na ndika bari rutere rwanjira ire service lane na ikiri kaburon ni ontu bwangari ire gukurukiro na bonda kana pikipiki ko wete ikiri kaburo kenda ntu benderio daino muno nontu wa kuma kwa maisha nyuma ya corona ne magutikirwa antu abadha mangwarira kwina aja endi dauga da ichi buru and I want to emphasize kutemto ina dina na mtu agichwaga mugate jwawe kabisa and those are areas that area chietekeretwe for now ero yuru waore ruekiria atia Christine Wanjeru tuthoko twa baita Nteto ni chia Weru.
Muntu muna uragitwe na kubebua ni mwengi taunini ya Embu kirikanaga ni umwe wa gikundi gia antu maria makothie na mitaa makiunaga na kigia kuiya nyumba chiene. Akarima mariuga muntu uyu marai na mangi mairi mamabonokere na gutoroka. Munene wa polisi taunini bomwe na ugu na ugitia karimatige kuyukagia watho njerani cio indi makabira muthugani wa kambeni ya polisi nikenda arugurirwa ndhitango kotini. Ritamwaniki gatariri. County Commissioner wa County ya Embu niwe Galgalo Hidi ni uraruta mavitia mvonge cia magoti ni undu wa kuruta ciovo cia nthi muno kuri andu aciiko ngurani cia wikinai. Arauga ati kengi andu a wii movagwa mithenya minini muno magacoka mauma njera magacokerera maundu maria macuku marekaga. Ino ni vuva ya mundu umwe kuvivua ni mwingi muthenya wa umuthi kiroko mwena wa Dallas town ya Embu, vuva ya gwikwirwo ati araite nyombari cia andu kiumbe. Kuna polisi wakishika lazima wapeleke kotini, na tukishafikisha kotini ile uamuzi wa majaji, sisi hatuna uwezo wa kuwashauri wafanye vile, lazima wafuate sheria pia. Kuna wengine wanapeana sentence ambazo ni mzuri, kuna wengine kidogo. Sasa wananchi mara nyingine wa katikati wana feel kuwa hawaja fanyiwa vile wanavyotaka. Galgalo ni urathi na mbere kuvoya ekari a kaunti ya Embu gwitikira gwitaga borithi riria kwaumira thagathaga ta ino niguo kuvonokia mioyo ya andu. Ni urathi na mbere kuvesana mukana ati aria makethirwa magiosa watho njerari ciao ati magocerwo makinya maviu ma kiwatho. Kwa wakipata watu kama hawa, tafadhali wasiwe na haraka ya kuwachoma. Wangesubiri polisi waje wawashike. Kama leo walikuwa wale watu wameenda kuiba ni 3. Na kati ya wale moja peke yake ndiye amepatikana. Sasa je, wale wengine ambao wametoroka? So ingekuwa ni vizuri polisi wawashike, halafu wafanye zile tunaita interrogation vizuri, ili tuweze kuwapata hawa 3 na wengine wao ambao wako kwingine. Ni urarikiria kuria atongoria a makanitha na athuri a matura gutigira ati ni mosakanya ga gutara na gutetheria aria maronekana mari na mitangiko ya meciria na aria kengi mararikiriria kwiruta mioyo yao. Ino ni vuva ya ukurwa gukiongerereka kwa andu aria mareyuraga thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. So ni kweli, na kama nilivyosema, hii ni kazi ya kila mtu tuhakikishe maadili yetu tumeyarudia vile tulivyokuwa wazee wetu wanafanya, kuongea na vijana ili wasiwe na haja ya kujiua. But inahitaji kazi kubwa hii kwa sababu si kitu ya mtu mmoja. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Ritamwaniki wa Musiri. Nteto ni cienge ikundi cia antu akantere cia bori ni ciumiritie na kumeneria asiasa maria makuga ni magutambia rumena na guchochera antu. Ikundi ino cia kumaruirirwa rera iruga kuri na asiasa mambirite gutumira mbeu imbithe uthuku untu makuga ni ugwati umunene ori Kenya idengerete kithurano gikinene. Antu akama kagitani okauni mauritie ayuthi ntere inu matigetikire gutumirwa uthuku ni asiasa kuruwa andu acio nuntu matimona kairi nyuma ya ithurano. Moira Kirigia na gutariria. Day from 2. Ana ba kwa woni ba te chukuru ni ba inde. Biu ni kundi mwanya bya mwiriga wa mwena ekuru wandi na rire rwa rakisona kebori bakiona ne kuiro ko nyuma kuriongero ne MC wa wandi uya Peter Mutuma Kalembe na kubokire na njira mwanya na ara tongere ba ikundi biu ba menerete bamwe bana siasa wandi ne u barabambirite gutambisa siasa rumena ba kiurendu kimbithe gusebanirira na siasa muthemba jaju nikenda kurigiria wagagie mwanya bora bukuja iro kagitana kare siasa ithengerete twaugwa na yuthi nayo moyuthi ego tugetekirie ni kunenkerwa mbesa turumana twanenkerwa mbesa tuto kiriki twitana twitete no ntombi mwesimu areja torithie oja torithie tugatigwo wa na mwesimu akorokenete na gatete atia endete mwesimu ni unge ndu bakuthithia na ndi mbesa ciejari bure ni bo kiriki ibokalwa kana teu no ntone akia tukuria tukiriki na twathiria tume twite na ati gwake aragia gwe ngorese kuurithia no ntona torithia tukahurithio muno tukalwa ndinge mwana wakwa ndinge no kurubu na nturia na ntigukira aibo ende muthiene aibo ikio atongeria ibo umire bonde mama tote arega ende siasa nkauga ngeri bondo ugire
siasa igaethwa kiuthikira kia Ngai maune maranga gikuge tojo twambiria kaire marago siasa itekario siasa ciena mwerekeo atu antu baba bakweja kuganga siasa anga cia kuganga beta ira bakathithia nyombe thirote akitio gaka tisia tugetera kugitatia batu tutekuga tuite muntu ate tuchokionge utonge tochokia nkuru kikundi bibi ni bisokete ngatho ke thirikari ya kaunti ya Meru kurukira MC wao ni kubarita kinyamario neke barabara nteri ba kiromba MC Karembe na ndikuja na mpwi na konore mwara mjoge kiro barabara ni kenda barabara iji itegeje kuthuka kairi barabara iji tuzavetie muno nontu mbele iturare magwa tutambaga gwita nendo na kinyana beto bagura bunda ibaraga gwitira ukona ngari ni tonyire ithakene ngari ikarunga manaria kandengeja bikibiki ikuruka ndi tukona kinya burana beto pena motivation ya kugura bunda no tunjira ni ibugi tutwere gitara abamure gitara bange nte bagweta bonde tutona njira cienji lakini mwezimio na ciometie kinya thera gweto gutekeri moramu konto kora kwinge na kirite moramu injira ikomba gwetirika na turite aturaroje na aturere mapema Mgoge cia wate kuthithia thai no tukura isikueretie kambiririe kuthithia mapema Karembe kwa makinya barabo muthura ri takabo muthurira no ibwe kwate thithitie iroritho tema bariuga utengoge ate thithitie onto njira ite akorokaira na ru akaithongi kaikogita ate karakire ihanga kena ngari kari na ndente kumenya ngabenda athurwa eta akimara mari tutiramba gwita inyotuko kurare amathaka njira iji Buga tutona nyandoza ibangana bona ndoza bwe kanyuma tumerete endete kuthura mweshimiwa nontu ateka kajira kaga kwina mira wetu au wetuka tutegeta farm kwe karote na kiro kwenda kungwira mweshimiwa itete ingwe mana na ingwe ewireti antu baba inge nke reportera Weru TV kuma farm rwide twara kisone keburi mbita mawira kerigia Mucio munturania mucio maiya Igembe North uriuga utimbite gucokia ciana cia cukuru nyuma ya cio kurugurwa makiuga ni muntu umontere ino amarigiriti makithamira yao kuringana na mukuru mwene muci uyu ni ati muntu uyu amerite ambete kudirwa kimera matikathungire mirani ino nontu kama komborete na kuringana na mwene mugunda uyu aruga guti muntu akomborithite kirakiawe Nicholas Chabari hatobecio Day from 2. Ana ba kwa woni bate chukuru nini ba inde kwa kina ba thome. Uika bande ki ana bakathoma buruke thekandi mulebi kana ke thekandi muntu ondo nimbati kuthe kwa ni thirikari ya Kenya ana ba kwa bakathoma. Ni maruru maramukuru ojo kumenyekana ta Anthioki kuma Antora aya amucio maiga ari na mono nto bakwithirwa ana bake monkathaino bati kuthoma kinya gwethirwa iba batiri kwithirwa abare chukuru na thina ayongo kuringana noe ni muntu gonge akuga no amuci egwao aregerete mundani wake agitwija amira nto buragwa yakuga na ingatitwe kinya mundani. Woni kampingi mucio kwa ni mwalimu wetu Karanja na mpingite mucio kwa mwana twana ndara kithagene na bu ari mbira woni anturia kinya kampeni aba tulaje bange woni ntamu komborithia ni neye na kina usunda kidogo purabu tumite akomborwa akomja we ginya nde rio muria ni mbie tomike wenga mse mdene agare ambira winte kutumbeka ngwira winda sia nke ngamudule ginya marua mbera agare ombera wiro ndona muntu gomena iyo windo wakambe yege thirikari tutethie yere thirikari ka gethe bie ketha ka ari muse ari twera ndore age thirikari mwati kuria na mwanka athaino ende ana abake wamwe na mukorojo ibakuromba thirikari batetherie burabomba kwithirwa bagityoka mundani wona banjiri uchitumira nikenda bona bici na bachoka achukuru ndategemea baba atumira andira school fee alafu ende mtare ukaranja re ukumakwa kwanjiri kutuya baba no kwatwika mbikura no we ngwa eta no ntoba kugaran muto no eta na nda drop ndienda na ginya beto bathome ginya getho winda tere inda thome kana kamuka ngaosi tunene kange karathoma mawa ngaosi mukaine ndini utika ikithakene uni ni ngwikajira ki Kenya ni ndomere ana bagwa ko bathome no bonga no amwe na ogunwe mwekuru ugwa mtojo akuthitangwa akuringana anoe aliuga ate Nthioki na komborithanetie emira na tibatiri kwithirwa kiuga na gutunywa amunda
Na komborethi, na komborethi. Na twenka. Wira muthia, ndaibirwe mwara itete form 1. Ndaibirwe nenkanirwa ngiri 21 na endwa ndinwa nenkania 21. Alafu mwekoro oro bati ai wetana mbesa, eta abwithie shopping, atwika mbesa ikuria kwa. Kuma Muchio Maiga Gembe North, Betan Class, Chabare. Antu mamaturaga na mawathe kaunti-ini ya Meru riu mena njira imbuthu ya kwariria matita mao nyuma ya gwikirwo mutaratara wa kureta bamwe anene mao ma kaunti na ateteri mao. Mutaratara uyu ukambiria wa ndini mwanka obishini nene ya kaunti na antu maria makethirwa na wendi wa kumatetheria riu makethirwa na njira imbuthu muno kuruthabu. Murithi Gregory kataririe Nteto. Mbondi ya kurungamira antu ba mawathe ja kaunti ya Meru amwe na ikundi mwanya bila moroto ne kureithira mabatu ja pinda biridia ja Meru ne baritete mutaratara ja kuritira ngugi antu ba mawathe gutigira bari na njira entamburuku kinyakiriro kiao kugwata antumiri na kuthe ukinyaniria gatagati ka antu baba na atongeria itu itangwe na partners baba inge muno itu itangwe na site itu itangwe na World Light of the World itu itangwe na Walkabouts Foundation itu itangwe na National Council for Persons with Disability. I ni groups chionde ira sie na programs shira chiantoba na mawathe na kenda tutumba kuduplicate programs and projects na tuteka duplicate kana na to reduce wastage ya mbesha ka resources ito itangwe nabo to well coordinated. We have also trained them on where to find government funds and services that target PWDs, and now they are fully aware and they are accessing those funds such as bursaries for their children. They are accessing the affirmative funds and they are also accessing the grants from the National Council. We are working very closely with the government of Meru. Kiriantu baba mawathe batarira gikinoge kitwerekire iromba riao kumenya ntwara muntu omba gwitethirwa na obatu bumwe kana bungi na kwana lento mine komba kuma kirianene no kubakinyira na mpwe na gwa ukue rato are tio turi thai atu ile tumeenda ba tostethethi sana kinya kuvwethia structure ya borato bati kurita ngweci yetu na tugwatanirite na thirikari ya county na tugwatanirite na atongoria bara baiku ulinde member wa board ngwe yetu ikethira yera isi sana twethira batu twene information kwina manthe kiri members betu iraisi information yumete kebo ekeite kebatwe iraisi so batu kebatwe structure yu iko kento kira kia maana kabisa tuomba ku appreciate na towa kinya ku network kura tukomba ku network leaders bakuma sub county na mwanka ingi iraisi sana kebatwe baba ututhiria network kire ikundi na bondi rete taira antu baba mawathe baugaije ni onjere ya gutethera kurita ngugije imwe ya gukiria pinda bindi bakiuga Meru ri na mbice njega ya gututira antu barabara na mawathe project iri within Meru na Machakos na itugukena muno ja Meru county uria baukenera bangire bakaya kuthitha benchmarking ku Meru. Kiripotera Nteto cia Weru Murithi Gregory. Totoni cienge akari na tumirima barabara ya keri ya kuthii Kathua na gukurukira magutuni ni makuri ya kamiti ya ukamati ya bunge nene kuraitha nkinyagia barabara eno iria makuga ni atigire nkinyagia gwakwa akarima mariga barabara eno ni thiritwe na nkuruki ya Kanada thimana na ni kilomita 4 akishia kituku mari ya mbirwe iria riu inkinyagia itharukite Martin Mugambi kataririe nkuruki. Barabara ya keria magutuni kuthi Kathua ni imwe ya barabara ira ciatuikire kironda kia muteneka kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi amwe na gutuika barabara eno echenjaniritwe ya kandarachi banende kenda kumikira rami ao kulingana na bora ukari kalima ako gikauma ugakamaganjo witia magutuni ne nandari utiona utomba gwitia nao ugaitia nao ukitura kwa gutulwa witetie kalima gakamaganjo kulingana na bora kalima igake ona utikwana no kana ndawarua ugitura kwa gutulwa na itukoromba barabara enu iendere ithwe at least tuwe tuthondekerwe irie no na ubwo eguru kwambe kurugame no ntwende na ngari na kwathondeka no bweguru gutie ngari gukuruka cienda metithiete Kathua na county ndikuota uthuka kwa barabara enu ende ikwiguikanite muno na kariba ntura cieruri na kamaganjo ndenia gicigo mbunge kia Mara araba uritie mubunge wa Mwekuru county na nkinya kamiti ya waki wa barabara na nkinyo thikire mbunge ya nthiguru ya Kenya kuthingateria waki wa barabara enu tabura bakuthingateria barabara ire inge ndenia county enu
keria barabara keria magutuni kathwana itothingatirwe tabora arathira kuthingatia ya kale na marimanti na gatonga ni atotiganiria oneno yetu nabati kumithingatiria akamenya ri nundu yatuikite kamberia gaititetie kira giatemire tamberia gaititetie ni kebi na au yatigiro ni gitumi kebi na ni ateba bangite gututhithiria twi antu bagaiti kumerori kamaganjo mwanka aria igakiramba bakiaraniria na ndiki ba Nteto baugite kumaitha kwa barabara enu gutiko bareka bathi cibitari magutuni erere mairi nkutho na ibwega bakiritwo wega cibitari no akanini mbari cieruri bagakathijaga barabara enu egikauyura na ciarita baba maitu baba barito ugatuika batiomba kwirwo cibitari magutuna nio cibitari yetu iranene iruri gutie cibitari ende cibitari rere ogwi magutuni ere na iguntu kuraya muno thirikari ya kaunti ne paete gutulurira ka cibitari ya Weruri tuonage no turawa tugakunda gau ona kana gaturwo ni kiongo tugakaira au gakakundwa ndawa iromba retu twiromba atiri ona kithe mbeca ite kuonekana jia kwambiria cibitari ni bagerie buru kendia ni omweri mobile clinic uto cionage Weruri nondo nati twiba kaunti imo na bau bangi baigiragiro kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Akarima karamatigania East nimeumiretie kwithondekera barabara iria makuga ni kuthi Isiuru ikurukidetie mura itiona mumithondeki na nikyo gitumi meumiretie na kumithondeka Mongwa. Bau ni akariba mabakara mabaituritia muthuro mnene muno bakithondekera barabara yo bari Bongwa barabara iria ni kumakarama kwangera kuatamula na bwenyu ya barabara oije kururu imbunge wa Ntugo gichunga kabea thitho miaka wele thirithai indi utibu burubu wa thitho barabara ni iji atoka totoreta tukachetwe ita wetararenge 2013 beya 2017 beya beto naba otobwetheria mwanka thai otiona barabara we na magminda na nyo kurwa ndo titinya mbikibiki otingare ya nya barabara ne etera boya ngari tenteria ko aitio abo kona na ndacho ndiria ibweta iko kwa na ruto ilala to beta utire beya beya batora batobwetheria batobwetheria barabara no tiro to no te bokinya kanini ondru wa ntona baya ba mtono ndo thai mantora to kware to rarire manto barabara to thate kubwethe barabara gumarugire na tokenjano tutuna mathiko royo ao ntore ndio wa ngari tikemenya ogela ginya thayo kona ngairo miao karamano ogela na mutaro yo karayo mutaro mna atathika atomba igwetha tukithika tukwenge kabeabea ariko awire barabara ni muri lakini poke wa mia iliore kari barabara eu ai ginya lori inge tio kologete yo kato tere wekira maya kenda itala ende mwajimi wara tukwenda nende noro tubwithiria barabara nontu njere buru nditaibirwe mbeje nitengi na wegwa thai ya Roma au ambete kulonje barabara kumakongera wetamula lakini ni mai yake ni marinyanto kaba ugwa na itumikia kariba wituria muno bakimeneria muyumbe we muiteyeri buru ikenyamara athina na mithangiko ntuko barabara ne iji barabara yantu abainge bone accident njere kinya weta cibitari antu batombo kinya cibitari kinya na bongwa skuru bate kinya mapema no tubakwethera barabara eruma kora ndwe buonta tuno kara barabara chikoyora barabara ne kwa tukoichi flandete kinya mwana okela ithena ekuruba betete cibitari na twana katoka matana mete twetuma mete tugekera yoro mwakorwa kinya cibitari bamwe barero twana njerene ndakwera barabara itekelaika ngari toro gwa mao no tongari ogwa mao muntu akomeru ngari dasa chotu karare korare korwa chuma barabara eyo ngwa niesa vuanto bonde mwankaro andaruru mane korwa to babitetherio kwa mato atere nyamiunda na ne ontu mego kumenyekana kwiro muyumbe uyu arura barabara yene kende thithwa na bwebura butayurwa buru kariba ntumirio thai kiriwe twera mujumbe batoto to mwana no tukinya bato support youth atato support to mwera naite we choose another MP ombe kyo to tete batu na support ya nchele to ya ntubakara na youth atona batu na maendeleo yetu tukona karama ina yari na kita kaba be nororo na baotwe thai mbandiko ato na kinyato tete to genja barabara na njara cheto miaka ikothire 5 thai na atara
nya twenjerete barabara MP ngweke ne tubwithire bora tukwenda lakini tutamwona tubiranga ije tere kumia thande tutamwona. Nkiripotera Weru TV kumatigania East Bita wa Kelvin Kimathi. Hau nibo tukurekeria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega nontu akona kanya na kurumira nteto cietu.